abantu babaje bati ese Marshal urabona kubiriya ntambara irimo kuba ari uruhurirane gusa coincidence iri aho ngaho gusa cyangwa ni plan ya Amerika. Nababwiye yuko ubushize mu cyumweru gishize cyangwa kwezi gushize ministre w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yasuye Israel kandi bigaragara ko Israel yatangiye gutegura igitero kuri Iran igihe. Ikindi kandi twihuse biravuga ko igisirikare cya Iran kivuga ko cyabashije kurasa inzu ikoreshwa n'igisirikare cya Israel mu itumatumanaho rya gisirikare iri ahitwa Beersheba Communication Complex. Bikavuga ko ingabo za Iran zabashije kurasa za misiri 11 zose ndetse na drone bagamije kurasa Israel Beersheba. Bishobora urimo uravuga ngo birasanzwe, ibihe bisanzwe bishobora kumvikana gute kandi isoko umujyi wa Dubai ushingiye ku rucuruzo rw'iryo soko rikaba ritari gukora, byakumvikana ko ibyo bihe bisanzwe Kasimu? Oya, ibidasanzwe ni muri mbega muri leta ho ntago bakoze batanze konje. Ariko abacuruzi basanzwe bandi aho abantu basanzwe barangurira barimo barakora. Aho batarimo gukora ni Balali ho ntago barimo gukora ko na delivery menshi niho yava, ubwo na warehouse menshi ni harimo kwakira imizigo. Ariko batanze konje kugira ngo abantu bazitegure. Ejo nibwo dutegereje umunsi w'ejo itangazo ry'ejo, kuko baduhaye deadline, baduhaye mwabihagaritse ariko sama bisi aragenda, amatrain aragenda, buri kimwe cyose ubuzima burakomeje. Okay, hano ubundi leta nk'uko bivuze zihari ni 7 ariko izo 3 nizo abantu bamenyereye gukoreramo, ariko izo 7 zose hariyo abanyarwanda zose bariyo kuko bamaze kuba benshi. Noneho transport y'amamodoka yo amabisi yarakora, metro irakora, ikidakora ni kibuga cy'indege. Reka tuguhe ikaze kandi tugushimire wowe ukurikira ibiganiro byacu bitandukanye, wowe wita ku biganiro bya David Marshal TV. Hano turi muri studio zacu kugira ngo tukugezeho amakuru atandukanye. Reka mwese tubahe ikaze kandi tubashimire ko muri kumwe natwe mu biganiro tubagezaho bya buri munsi. Ni channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda kuri diplomasi. Ibiganiro byacu bikibanda ku by'umutekano nk'uko mubizi. Dukora isesengura ritandukanye ku by'umutekano kugira ngo nyine bikugereho bimeze neza. Hari 6 habe 9, hari 9 habe 6, niko bigenda ku basesenguzi kandi nicyo kitubereye aha ngaha kugira ngo nyine nawe ubashe kumva what is going on hano na hariya. Icyo mwita ngo ni wagwane kandi rero mukaba muzi neza yuko iyo bitameze gutyo ukomeza kugenda gutya we ibindi bikagenda gutya we. Nk'ubu ngubu Amerika irimo kwivuga imyatongo imaze gupfusha abasirikare 3. Ukibaza ukuntu igihugu kirwana n'ikindi bakakirasa amabombe na za misile balistike na buri kimwe cyose, umuntu akajya akakubwira akaguterekaho ngo apfusha abasirikare 3, nkaho ibigo byose birenga 8 byarasuye icyarimwe n'ingabo za Iran, ukavuga ngo wapfusha abantu 3. Ibyo bigo bituwemo n'abantu, bituwemo ni amata afite abantu 5 yikoreye buri kimwe cyose. Tukakubwira ngo ibyo ntibishoboka, ntumbaze imibare ariko numbwire abantu 3 ntago turi bubyumve ni kimwe. Dufite intambara n'ubundi 3 turifuza ko zajya zigendera ni parallel, zikagendera icyarimwe en parallel. Ni intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi bugaruke ku update atandukanye. Uyu munsi turareba muri Kongo hiriwe iki, twumve icyo abariyo baza kuba batubwira kugira ngo tubijyanemo neza. Byose turaza kubirebera hamwe twifashishije mwebwe mwese, kandi muri commentaire turabategereje. Reka tubabwire ko tunabategereje kandi muri like cyangwa se muri subscribe, kuko turakifite subscribers benshi abantu benshi batarakora subscribe. Hano mbabwire ngo rero twumve iyi publicité ikurikira. Nta wundi ni Sendegia Emile ukubwira ko afite amapikipiki yo mu bwoko bwa Spiro meza cyane. Nimero za Emile Sendegia ni 07 823 7023. Ubwo reka twumve no publicité tugaruka twinjira amakuru yacu. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegia Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M
gatatu zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Reka rero n'ubundi duhere kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi ijya kurisha ihera ku nkike. Urebye ku ma update y'urugamba hano, amakuru atandukanye aratubwira ko igisirikare cya FARDC kisubije agace twese tuzi nka Mikenge, ngo icyo gihe nta ntambara habereye. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero n'ubundi muri amasaha 28 zongeye kwigarurira umujyi wa Mikenge uherereye muri Tombwe muri teritwari ya Mwenga. Nta mirwano ibaye. Harashize icyumweru kimwe umutwe w'abarwanya twirwaneho uhamagarira abaturage kuva muri ako karere nk'uko amakuru agera kuri Kivu Morning Post nyine bivuga dukesha inkuru. Mu gitondo cyo ku cyumweru abarwanya batwirwaneho bakorana na M23 bavuye muri uyu mujyi mbere yuko ingabo za leta n'inyeshyamba bazarendo zibasha kuhagera nyuma ya saa 6. Amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi avuga ko imirwano ya hagati y'umutwe watwirwaneho n'ingabo za leta na Zarendo ku cyumweru yabereye mu Dudu wa Irundo mu misozi ya Minembwe. Ni igitero ingabo za leta zivuga ko zagiye aho ngaho zigasanga n'ubundi nta wundi muntu uhari, zirahigarurira. Mikenge rero ikaba ari ahantu havuzwe intambara nyinshi zitandukanye, hariya mu gace ka Minembwe mu misozi ho plateau ya Itombwe. Urumva rero ko ntabwo ibintu bihagaze neza. M23 yatangaje ibyo birindiro, yatakaje ibyo birindiro iyo natwirwaneho. Mu gihe muri Warikareho iminsi imaze kuba 3 AFC M23 na FARDC barwana inkundura. Ni imirwano kandi yakomeje kuri uyu munsi nanone kugeza muri iki gitondo mu gace ka Kibati muri groupement ya Ruberike muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano irahuza abarwanya FC M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, Wazalendo, FD n'abandi bafatikanije. Mu munsi wa gatatu iyi mirwano iba ni mirwano irudakura ko uyu mujyi w'ingenzi uhereye mu muhanda wa Mungazi Kashebere n'ubundi ukomeje kuberamo imirwano. Twibutsa abadukurikira yuko igihe M23 yageraga Warikare centre igafata n'ikibuga cy'indege cya Kigoma giherereye aho ngaho muri Warikare, murabyibuka neza mbere yuko affaire za Doha zitangira. Muziko M23 yavuye aho Warikare centre ikagaruka mu birometero 100 nyuma. Aho yagarutse yasabwaga gusubira naho bita mu Kibati. Bamwe batekereje ko ari Kibati yigoma mu mujyi, oya ni Kibati yo muri Warikare. M23 asabwaga gusubira nyuma kugira ngo leta nyine ize mu biganiro baganire. Rero nyuma y'imirwano yabaye kuri cyumweru tariki ya mbere Werurwe, bivuga ko impande zombi zagenzuraga aka gace. Umwe akavuga ati nigenzura Kibati, undi ati nigiye ugenzura Kibati. FARDC n'abafatanya ko babo rero Bazalendo bivuga ko bari muri centre ya Kibati no mu birindiro bibiri byahoze ari bya M23. Bivuga ko M23 bitaye. Wavuga ko mu buryo bumwe aho Mikenge twavuze muri Minembwe ndetse n'aha muri Kibati M23 yakoze marshalier isubira inyuma. Ibyo ngibyo bibaho mu gisirikare gukora repri, nubwo repri zo muri Kongo zikunze kutavugwaho rumwe, ariko nimwe muri tactique zikora mu ntambara na wabigaya ubikora, na cyane ko M23 imaze igihe kinini ifite agace ka Kibati. Umwe wakwihuta nko kubaza no kuvuga no gukora commentaire yavuga yibaza impamvu ki ahantu M23 yasabwe kujya ivuye Warikare harimo kurwanirwa. Aho ngaho hita bibaza n'ubundi existence cyangwa se uburyo ibintu bya Doha byaba bikiri mu buryo, na cyane ko muri Qatar hari intambara zikomeye cyane hagati ya Iran na Israel na Amerika. Ubwo na Qatar iraswaho umunsi ku wundi, ukibaza ibya Doha birereye bikakuyobera. Rero ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ngo ziragenza ibindiro bibiri ku muhanda ugana Kashebere, umuhora w'ingenzi ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abarwanyi n'ibikoresho. Uruva ko M23 irwana no kugira ngo itaza kubura renfort cyangwa se ibindi bikoresho. Imirwano rero yasubukuye ku munsi wa mbere kuko nyine inyeshyamba ngo zabonye umusada uvuye Kashebere, ariko aha hantu muri iki cyerekezo cya Kibati na Warikare ibinyamakuru byo muri Kongo birabyandika kenshi ngo umusada waje imodoka 50 2 10 ino agise wagira ngo iriminga 500,000. Ukurikije ukuntu leta ya Kinshasa yagiye ivuga kenshi ko M23 yagiye hazana umusada, yewe haba no mu ntwaro z'intambara ziremereye
ndetse no mu bikoresho. Ntiwamenya niba aragise yanyuramo ibikoresho byerekeza ahandi, ariko amakuru y'ibikoresho byagiye za Kibati yewe umuntu yavuga ngo ntiyahwemye kuvuga mu no mwaka wose utambutse. Rero amakuru akavuga ko M23 ikiri aho ngaho za Kashebere, gusa ngo urusaku rw'imbunda ziremereye ruracyumvikana muri ako gace. Niba rero ari contre offensive ya gouvernement, bamwe banavuga ko igihugu cyangwa gishobora kuba cyarinjiye muri iyi ntambara. Nahoze mvugana n'abantu kare mbabaza bambwira ngo Angola ngibarizwa ngo niba ngari muri Baraka, ukibaza icyangwa yajya gukora ku mipaka y'u Burundi na Tanzania, ahubwo itagiye gukora urukuta rwo kugira ngo Kindu itazigarurirwa, Kindu yavamo na Kongo Centrale waba Tshisekedi hakigarurirwa. Tshisekedi asa nk'umuntu urimo kurashyarashya atabona, cyangwa se yabibonye mbere, ndio ne kubyita kurashya, avuga ati mu maso izi nyeshyamba zitumbereye hehe. Yabona ko zitumbereye Kindu, akavuga ati Banyangora n'abandi n'abacansho muze mu kufungira hanga dore niho hafi iwacu kuko wagera muri Kindu, abasigaje gutungagera iwabo Tshisekedi. Kandi ugeze Kindu ushobora kumanuka gatoya n'ubundi kuko ni hariya mu cyerekezo cya Warikare, yewe uretse ko na Shabunda muri Sud Kivu itari kure ya Kindu, ariko ushakashakira aho ngaho. Akaba yavuga ati kugira ngo uzarinde Katanga no kugira ngo tuzajya badeborde ishyamba ryo muri Warikare bakazagera Kindu, Kindu bakamanuka bagera Waraba cyangwa se bakomeza muri Kasai Centrale. Kimwe no kugeza na Kindu ushobora kuzamuka Lobito werekeze Kisangani. Uru rukuta rwo muri Warikare na Masisi ni urukuta ubona ko rukeneye imbaraga ku mpande zombi, na cyane ko ariho waturuka ukabasha gutatanya M23 yo muri Sud na M23 yo muri Nord. Ni kuvuga ngo wigaruriye Masisi ukabona nka leta garutse za Sake za Minova, ikavuga utaba hepfo mugume pfo, abaruguru mugume ruguru. Ubwo n'igihe leta nako yaba yigiye imbere ikagera ku mazi y'Ikivu. Bamwe baza niba bishoboka, mu ntambara nta kidashoboka, ariko bikubiye gakeya kwizinyeshyamba zirimo kugenda zitakaza bimwe mu birindiro nkuko twabonye mu Mikenke naha ngaha Ikibati. Nanone wazigize inyuma kugera kuri urwo rwego, kuko urumva icyo gihe waba uvuze ngo Kicanga zavuyemo, Mweso yavuyemo, Ngungu, ibintu nk'ibyo ngibyo, Rubaya ainsi de suite. Biri kure rero bikubiye gakeya, ariko nuko byiriwe hariya imbunda ziracyumvikana. Rero no mirwano yatangiye kuri uyu wa gatandatu, ubwo ingabo za leta zagabaga igitero kwigarura Kibati, uyu mujyi w'ingenzi cyane muri Teritwari ya Warikare, kubera aho uherereye ku mihanda ihuza imijyi myinshi. Nibyo nababwira gushobora kuvanga kujya Warikare centre n'M23 cijya Warikare centre. FARDC yageze no kubashinga ibirindiro bikomeye, gusa inyeshyamba nazo ngo ziravuga ko zishirageza kwirwanaho. Ibi rero bikaba bivugwa mu gihe nyine abantu bibaza ibyo muri Kongo, amaherezo yabyo ni ibintu ubona ko bitoroshye, ariko ubwo nyine turakomeza kubitega amaso turebe uko bizaba bimeze. Nibyo twababwiraga rero ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru agenda haturuka nyine ari amakuru ajyanye n'ubwo buryo. Kuri uyu munsi kandi Minisitiri w'Intebe Suminwa Judith yasuye agace ka Karemi muri Kivu y'Amajyepfo, aho yagiye gutangiza uburyo bwo kugaburira abanyeshuri ku ishuri bita cantine scolaire. Mu bigaragara leta Kinshasa ishaka kwigaragaza nk'ishaka gukomeza kwigaragaza nk'ifite ubutegetsi buhamye mu gace ka Gana mu burasirazuba. Karemi ni muri province ya Tanganyika, ariko nayo iri kuri side y'ikiyaga cya Tanganyika. Urumva ko ari Kongo ya burasirazuba. Uburasirazuba bwa Kongo ni uburasirazuba bukomeye cyane, nabwo uvuga yuko haba hari ubuzima bw'igihugu bukomeye, kuko wigaruriye Karemi nabwo wahanyura werekeza Katanga, Lubumbashi bikoroha. Kuba presence y'umutegetsi nk'uyu nguyu igaragara hariya bifite icyo bisobanuye, bishobora kuba kuranforce imbaraga za politiki, ariko n'abasirikare bakabona ko leta bari hafi. Ibintu byose bikorwa ku kimupango. Ntabwo n'umugore yaza muri Karemi hatarimo no kugira ngo aremesha abaho biyumve nyine nk'abakiri kumwe na Tshisekedi. Nyamara biriya bice byose uwavuga ko haba hari menace mu gihe cyose ibiganiro bya Kongo na M23 byajya ku ruhande. Karemi, Kindu na Kisangani, General Makenga yavuze ko anytime bazerekezayo, ko ndetse ngo zindi kadaship andi makosi y'abakada ngo aho bazavugira muri iyo mijyi twita muri Tripoke, Kisangani, Kindu ndetse na Karemi. Andi makuru kandi akavuga yuko hano muri village ya Buhimba uyu munsi iri muri groupe Mayorwa Yungu muri Teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru yaba nanone yigaruriwe na M23 nyuma y'imirwano ikaze. Iyi mirwano ikaze rero ikaba yahuje FARDC na M23
M23 iratakaza hamwe ikongera ikigira imbere ahandi. Ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo abasirikare bayo bari bigaruriye agace ka Katoyi karimo aba FDLR bakaze, kandi umuntu avuga ko ngo bari bisize senda batashaka kuharekura, niho baheraga bikomanga mu gatuza bavuga ko bashaka kwigarurira ndetse ibi birombe bya Rubaya. Wavuga ko ubu ngubu bamaze kwikorera amaboko ku mutwe, ntabwo yaba akabije kuko nabyo birashoboka. Ntekereza ko rero ari icyo ngicyo umuntu ahanini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatsimbararaho ashobora kuvuga kugira ngo nyine bigende neza, ananga amakuru abagerereho igihe. Ikindi kandi urebye amakuru yo muri Kongo yenda gusa nkaho twayafatira aho ngaho nyine. FARDC rero ikaba yigaruriye ahitwa Mikenge, ikigarurira Kakenge, Kisirita, Birarombira ndetse ngo na Bidegu ya mbere muri Sud Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva ko Minembwe iraryaramiwe. Gusa tukiri muri Kongo biranavugwa yuko igisirikare cya M23 niko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutangaza, kuko twabigarutseho amakuru yacu ya nijoro ko ku munsi w'ejo ahagana saa 11:30 hagabwa igitero cya za drone kibasiye cyangwa se cyari kigamije kwibasira ibirindiro bya Kisangani Bangkok Airport ku isaha ya saa 9:48 ngo nibwo drone ya mbere yagiye igabye icyo gitero. Ku isaha ya kabiri ni saa 11:30, urumva ni nyuma hafi y'amasaha abiri drone yindi biraje mu gihe saa 9:00 za nijoro ndetse na saa 9:48 nkuko bitangazwa na guverinora ya Kivu ya Chopo mujyi wa Kisangani urimo. Ubwo nabwo kandi izo drone nibwo zagabyeyo ibitero. Drone nye mu buryo Kongo ikabivuga ko rero ikoresheje ikoranabuhanga ryayo yabashije kuzihanura zose. Abandi bakavuga ko n'umundi na drone za mbere ariko Kongo yavugaga uzabona ejo kumva andi makuru. Gusa Kongo bivuga ko ufite ikoranabuhanga ubu ngo yaguze mu Buhinde rishobora guhangana n'ibitero bya drone, ngo ni ikoranabuhanga rikoresha ibyo bita laser byo gusenya amadrone no kuyaburizamo. Reka tubihanga amaso turebe ubwo tuzamenya statement zindi nyuma, ariko ibivugwa ni ibyo bivugwa na guverinoma ya Kinshasa ndetse na guverinora ya Chopo, kandi nkeka ko itakwibeshyira. Ariko bwa mbere bari bavuze yuko ngo ibyo bitero bitabashije kugera ku nshingano zabyo. Niko intambara y'amagambo imera niko intambara y'amagambo imera, kubera yuko buri umwe wese nyine abashaka kwigaragaza nk'umuntu udashobora gutsindwa, nyamara bamukubise bamudunze akavuga ati reka nta cyabaye. Izo drone rero ntabwo M23 iremanga ko yaziteye, ariko bamwe bakavuga ko bidatangaje ishobora kuba ariyo yabigizemo uruhare. Reka rero tubihanga amaso turebe. Minembwe urumva ko bitameze neza. Mikenke, Kakenge, Kisirita, Birarombiri na Bidegu ya mbere zigaruwe ni abagisirikare cya FARDC, ubwo gifatanyikanyije n'abarundi n'andi matsinda. Wavuga ko twirwaneho yiriwe iri muri iyo saga yo kutakaza ibirindiro, ntabwo yaba abeshye. Icyo nashakaga no kumenya gusa mbaza Patrick, nashaka kumubaza niba mu by'ukuri n'ubundi abanyatwirwanaho baba bashoboye kwirwanaho. Ese abanyamurenge bameze bate bari muri ibyo bice? Nicyo kintu nashakaga kumenya nyine, kugira ngo umuntu abashe kumenya uko bimeze. Ndibwira ko rero ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahanini, niba nta yandi makuru yandi ducitse, ntekereza yuko ku mapudeti yandi umuntu yakabaye amenya igihari twashakira hafi aho ngaho. Gusa biranavuga ko muri Warikare abaturage babiri bishwe n'abazarendo muri gupoma ya Ihana. Ubwo urumva yuko bitoroshye. Ibyo muri Kivu y'Amajyaruguru ngayo nguko rero. Hanyuma ibyo twavugaga nibyo ngibyo nyine, ko muri Fizi na Mwenga twirwaneho itamerewe neza.
ubwo rero ni ukureba niba bazahaguma, ni ikiyasi cyo kumenya iminsi bazahamara. Hanyuma rero niba batazanahamara iminsi tuzabibatangariza, kuko gufata ahantu mu gisirikare no kuba bamwe bahisubiza ni ibintu byoroshye byose biba bishoboka. Hanyuma rero tunyarukiye mu burasirazuba bwo hagati ndetse turihuta cyane, twabwira yuko nyine nk'uko twabibabwiye ibihugu byinshi bikomeje kuvuga no kureba ku bijyanye n'intambara ivugwa muri Iran ndetse ku bitero Israel yayigabyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi rero ko havuzwe ibitero byagabwe ku ndege z'igisirikare cya Amerika. Ibyo bitero ariko bikaba bitagabwe na Iran. Hano ndimo kubona ku mashusho abaparakomando bamanuka, ubwo ni abarohonotse izo ndege, kuko ziriya ndege iyo zirashweho abasirikare barimo babazitwaye bahita bamanukira mu mitaka, zaba indege zaba n'abasirikare bari bazitwaye. Biravuga ko rero hano abasirikare bo mu gisirikare kirwanira mu kirere cya Amerika barashwe n'ubwirinzi bw'igisirikare cya Kuwait, bibeshye yuko ari indege za Iran zibagabyeho igitero. Urumva rero Amerika ibyo ivuga ngo yapfusha abasirikare batatu, ngo yabera ngo yapfusha abasirikare batatu, none se abapilote ngo batatubwiza ukuri tuvuge yuko bari batwawe n'iki, nta bari batwaye izi ndege. Kandi kubona ko ya crashinze na akavideo ka CNN irimo gutangaza ivuga ngo Kuwait Defense Ministry says several US military aircraft have crashed. Urumva ko mu by'ukuri Kuwait n'igisirikare cyayo barashe ku ndege za Amerika z'intambara bagira ngo ni indege za Iran. Ibyo ngibyo byo kwibeshya mu ntambara nabyo bibaho, ubwo nyine batangiye kurwana, bibaho rwose. Ubwo rero byabaye reka n'ubundi. Hanyuma Dubai ko twababwiye rero, twababwiye yuko n'ubundi Dubai, ubwami bw'i Dubai bumaze gutangaza yuko ibibuga byo muri Dubai bishobora gutangira kuresuminga ibikorwa byabo. Indege z'intambara za Iran, kuko Al Jazeera iravuga ngo Qatar shoots down Iran jet, Iran hit Gulf energy site as Tehran bombed. No kuvuga ngo Iran yabashije kurasa hamwe mu haturuka imbaraga energy. Reka tusome no turebe site zarashwe ni zihe. Iran rero bikavuga yuko ikomeje kurasa ku birindiro bya Amerika ndetse no ku nyungu n'ibirindiro biri ku nyungu z'abantu bakorana bafatanya ibikorwa bayo, mu gihe Israel nayo ikomeje ibitero muri Beirut, umurwa mukuru wa Lebanon. Guverinoma ya Iran rero ikaba itangaza ko itazigera yorohera umwe wese wayigabyeho igitero, ndetse ikaba yanatangaje ngo Trump says everyone was behind us in attack on Iran. Trump we yigambye yuko ngo nta n'umwe utaramushyigikiye, ariko Iran yo ikaba yavuze yuko itazigera iganira n'umunsi n'umwe na Amerika yigabyeho ibitero, k'ibyo rwose bidashoboka, k'ibyo bidashoboka kandi ko itazabyemera. Hanyuma rero igisirikare cya Israel kandi kikaba cyanabwiye abaturage yuko kugeza ubu ngubu ngo bashobora kuva mu bwihisho bagakomeza ibikorwa byabo, nk'uko leta major y'igisirikare cya Israel gikorera muri Israel ndani, ibyo bita Home Front Command. Bavuze bati people can leave bomb shelters in areas where there were hostile aircraft alert. Ati abumvise tuvuga ko mugomba kujya mu bwihisho mwese musohokemo, ubu ngubu hari n'ishwari. Ariko kandi ubwo barabivuga batyo mu gihe isaha n'isaha bashobora kumva ibindi ibitero bya Iran bishobora kwibasira n'ubundi imijyi nka Israel nka Yerusalemu y'Iburasirazuba niba bakunze kuvuga cyane, bakavugamo na Haifa ndetse n'indi mijyi itandukanye irimo Tel Aviv, umurwa mukuru wa Israel. Muri Liban kandi umwe mu bakuriye abo bita Islamic Jihad nawe yishwe, akaba yishwe nyine nawe muri Liban. N'intambara irimo kubera ikabera na hariya, mu gihe umwotsi n'icyotwotsi cy'indege z'intambara za Israel aho zimaze kurasa muri Beirut nabyo bikomeje kugaragara, iyo shene y'umwotsi mu kirere cyaho
cyo muri Iran. Ni ibyo ngibyo birimo kugenda bivugwa. Drone kandi 23 zagabye igitero ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri aho bita Erbil hariya muri Iraq. Ubwo urumva ko intambara igeze muri Iraq, intambara igeze ntabwo byoroshye. Urebye iyo myotsi y'iyi ntambara kuntu isa, uravuga ko ari ikintu gikomeye cyane muri Beirut. Rwose intambara ari umuntu uvuga uti ihagarare, umuntu yategeka yuko intambara ihagarara, kuko intambara ishobora kuzaba mbi ku rwego abantu batatekerezaga. Ngizo za Amnesty International zirimo kwirya ngo zikangira ngo ku bantu barimo gupfa ngo bazira kwigaragambya, aho kujya kuri Amerika irimo kubatera mukaba murimo kugira murimo kuba murimo muvuga mutyo. Hanyuma rero nkuko nabivugaga, twabivuze muri mu nkuru mu by'ingenzi turi buganireho, hari akavideo ka ubona kara AI kakomeje gucicikana, ngira ngo bavuga ko ari ministre w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, bavuga yuko ngo ashobora kuba yategetse ko ingabo ze zinjira mu ntambara hagati ya Iran na Amerika na Israel. Ariko hano ndabona aho yatangaje ati we are not joining the US Israel offensive on Iran. Yavuze ati we are not joining the US Israel offensive strike. The basis for our decision is for the collective self-defense and long-standing friends and allies and protecting British lives. Ati cyo tugamije twebwe so kwiga kuri intambara ahubwo no kurinda ibirindiro n'inyungu z'inshuti zacu ndetse n'inyungu zacu nk'Ubwongereza. Atariko ntabwo tugiye muri ibyo ngibyo. Ati rero we will continue our defensive actions in the region. Sa Amerika yonyine rero yatakaje indege z'intambara ko twababwiye, kuko na Iran nyine ko twababwiye yarasuye indege ebyiri. N'igisirikare cya Qatar cyatangaje ngo Qatar Defense Ministry says its air force successfully shot down 2 fighter aircraft incoming from Iran. Naval and air defense system also took down 7 ballistic missiles and intercepted 5 Iranian drones, the ministry said in a statement. The threat was addressed immediately upon detection in accordance with the operation plan, as air missiles were shot down before reaching their target, it said. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igisirikare nako ya Qatar ikavuga ko yarashe indege ebyiri z'intambara za Iran. Twese badukurikiye ko Iran na Qatar hacamo amazi gusa, ubundi biraturanye, nta kintu n'umuri butaka burimo, hacamo hari amakigobe cya Perse. Hanyuma rero bakavuga ko ingabo zabo zirwanira mu mazi no mu kirere zashoboye kurasa misile zari zoherejwe muri Qatar. Izi misile zari gusiga zikoze ishyano iyo zigera ku butaka. Ni misile balistike zirindwi. Izi ni misile zikomeye cyane zishobora guhitinga Doha igasigara n'ubushwandi kabisa. Bati rero mu by'ukuri twahise tubiburizamo. Twahoze tuganira n'ukuriye diaspora muri Dubai, Kasim, kuri radio aho nkorera SKFM. Atubwira yuko mu by'ukuri mu bigaragara hariya muri Iran ngo ibintu bitaba bimeze nabi nkuko abantu babitekera muri Dubai, ko bitameze nabi nkuko abantu babitekereza. Ariko wareba nanone ukuntu yanatubwiye ko biriya bihugu byabo bitarimo kubemerera kutangaza ibyo babonye byose. Ngo amakuru babonye umunyumvire namwe, ngo amakuru babonye ngo bajye babwira ngo leta ngo bari yabyaza umusaruro. Amakuru babonye se ko tuyakeneye kugira ngo tuyatangaze, barabikamo iki bayatubwiye ko ari intambara nyine murimo, ko nta kindi murimo, kandi kari ibintu byumvikana. Ikibazo mufite ni ikihe mw'abantu mwe? Rero n'ubundi twifashishe aya majwi ya bagenzi bacu bo kuri SKFM, twumve muri make uko byiriwe bimeze, uko byaraye bimeze nako ko twavuganaga mu masaha mbere ya saa sita. Ibindi nyine ni amapeti turimo kubasomera. Uyu mugabo ro Kasim akaba ari ukuriye n'undi diaspora y'Abanyarwanda muri Dubai yose. Ahari byagufasha kuguhumuriza wowe nyine ufite umuryango cyangwa se abantu i Dubai. Ubu
ndi Sharjah ariko ntuye Dubai naje Sharjah aribyo naje gukora. Okay. Twifuzaga ko mudufasha kumenya ubu ngubu Dubai dukurikije statistiques z'ibyo naho bacuruza ama spare parts bo bafunguye aba Afghanistan bafunguye ariko isoko rikorwamo na leta ririya rya Awir rya Dubai byo bafunze bavuze ko bazafungura ejo. None rero dutegereje ejo ngo turebe uko bizaba bimeze. Ibihe bisanzwe bishobora urimo uravuga ngo birasanzwe ibihe bisanzwe bishobora kumvikana gute kandi isoko umujyi wa Dubai ushingiye ku rucuruzo rw'iryo soko rikaba ritari gukora byakumvikana ko ibyo bihe bisanzwe Kasimu? Oya ibidasanzwe ni muri mbega muri leta aho ntago bakoze batanze konje. Ariko abacuruzi basanzwe bandi aho abantu basanzwe barangurira barimo barakora. Aho batarimo gukora ni Balali ho ntago barimo gukora ko n'ama delivery menshi niho yava ubwo n'ama warehouse menshi niho arimo kwakira imizigo ariko batanze konje kugira ngo abantu bazitegure ejo nibwo dutegereje umunsi w'ejo itangazo ry'ejo kuko baduhaye deadline baduhaye yani banditse bavuga tariki ya mbere kugeza ya gatatu. Ubwo rero ikizaba nyuma ya tariki ya gatatu nibwo tuzamenya ko situation zabaye grave. Ariko ibyo kuvuga ngo misiri ziraza rwose ntabwo nabyanga. Kasi ubwo bwami bwaho bugizwe n'amareta atatu akomeye ariyo Sharjah, Dubai na Abu Dhabi. Ese aho hose uko hameze itegeko ni rimwe ibikoreka i Dubai nibyo biri Abu Dhabi nibyo biri Sharjah kandi unatubwira ukuntu wavuye i Dubai ukajya Sharjah se ni hafi cyangwa ingendo zo kubutaka nta kibazo? Bimeze gute muri make urujya n'uruza iby'indege byo wera mwabihagaritse ariko sama bisi aragenda amatrain aragenda buri kimwe cyose ubuzima burakomeje? Okay, hano ubundi leta nk'uko bivuze zihari ni 7 ariko izo 3 nizo abantu bamenyereye gukoreramo ariko izo 7 zose hariyo abanyarwanda zose bariyo kuko bamaze kuba benshi. Noneho transport y'amamodoka yo amabisi yarakora, metro irakora, ikidakora ni ikibuga cy'indege. Ubwo rero ntabwo n'amasoko yafunguye yarakora. Urumva amasoko yacuruza ibyo kurya ibintu nk'ibyo yafunguye. Mall zafunguye za city center zirimo zirakora. Ubwo rero iyo itafunguye wenda uko nabibona cyangwa uko ntarahagera kuko barimo kuvuga yuko bari kaza umutekano cyane kuri iriya nzu ya Girarifi irimo gutagetingwa ariko nta bindi bibazo bihari byo kugenda n'imodoka nta n'umupolisi uri mu muhanda ukuza cyangwa urimo nta na bariyeri zihari. Sharjah na Dubai nta bariyeri ihari no kugenda bisanzwe ni bisanzwe rwose. Ubwo rero wahumuriza abantu bafite imiryango wenda imiryango ifite ababi Dubai wababwira iki cyane ikindi wanabwira abagenzi bawe bari bukurikirana ikinyamakuru ko kituri online turumvikana ku isi yose ni inama wavuze kuri screen ikindi wakongeraho ni iki no kubanyu bari mu Rwanda? Okay, icyo nakongeraho kuba ari hano bagenzi bacu dushyire hamwe duhanahana amakuru nk'uko embassy yabitubwiye nuko kandi natwe twababwiye nkanjye nk'umuyobozi wa diaspora twabiganiriyeho na komite. Ubwo ni ukuvuga yuko abadusanzwe tubana hano hari ukuntu tugenda tuziranye, hari n'abacuruzi bahari twabakoreye group ivuga yuko tugomba kumenya amakuru yabo tumenye uko bimeze n'abandi bashyashya bose bababwire yuko tugomba gushyira hamwe tugahanahana amakuru kugira ngo nihagira igikomeza kikaba bizatworohere kuba turi hamwe kugira ngo tubashe kwiyorganiza. Ikindi nabwira imiryango ihari babwire bene wabo yuko bagomba gukurikiza gahunda leta yani babwira nuko diaspora nibyo tugenda tubabwira kugira ngo bumve yuko niba hari ikibazo gihari yuko byabaye muri Sudani na hehe no muri Covid leta yaradufashije cyane kandi ubwo urumva yuko tudahwema kuvugira leta yacu ko buri munsi n'abayobozi dufite rwose barakubaza ngo bimeze gute bameze bate nta makuru mashya gutyo mbega bashishikajwe rwose no kumva yuko hari umuntu ufite ikibazo bamwegere cyangwa tumufashe cyangwa tubibwire inzego za leta. Hari amambulansi hano buri ubwo ubutumwa bwa Kasim ukuriye diaspora nyarwanda i Dubai ati no mu gihe cya Covid leta yaradufashije ati rero n'ubu ngubu abantu bakomeze kubwira
babo bafite i Dubai batanga amakuru ku gihe kugira ngo niba hari igikenewe babashe kubona ubufasha. Kasimu twamuhamagaye ari mu mujyi wa Dubai wa Sharjah ariho yagiye. Hano ni credit ya SKFM mu kiganiro The Frontline niho amajwi yabo twitije. Ikindi kandi twihuse biravuga ko igisirikare cya Iran kivuga ko cyabashije kurasa inzu ikoreshwa n'igisirikare cya Israel mu itumatumanaho rya gisirikare iri ahitwa Beersheba Communication Complex. Bikavuga ko ingabo za Iran zabashije kurasa za misiri 11 zose ndetse na drone bagamije kurasa Israel Beersheba mu mujyi wa Beersheba, ariko bibanda kuri icyo kigo. Bikaba byatangazwa n'ikinyamakuru Tasnim News Agency, bavuga yuko bashwanyaguje aho hantu nyine. Ifoto ya illustration igaragaza ahantu hahindutse ibibomoke n'abantu bazimya amazu barimo kugenda bahazimya. Icyo umuntu aba yibaza no ku ndirani yaharashe ikajyana no gufotora, ubwo wenda bashobora kohereza amadrone afite kamera agahita atanga nyine message ako kanya. Uko biri kose rero igiciro cya gaz gitangiye kuzamuka, niko bimeze kandi Iran iravuga ko kuri plan yayo kurasa iteganya no kurasa Chypre ku mugabane w'Uburayi. Iran ifite igisirikare gikomeye cyane, abantu babitekerezaho ko Iran irimo kurwana ibihugu bingana kuriya, ariko kandi mu by'ukuri ukabona yuko bagikomeje kwihagararaho. Emmanuel Macron yategetse ku bwato bukomeye Charles de Gaulle aircraft carrier, ndetse bukaba bufite na ubushobozi bwa nucleaire ubwo aribwo bwose buri powered ni buzo mbaraga za nucleaire bujya aherekeye Iran mu burasirazuba bwa hagati mu nyanja Mediterane. Bagakomeje kumonitoringa ibintu uko bimeze hafi yabyo. Hanyuma kandi Amerika yakomeje kurasa, yasubiye Isfahan iraharasa. Yewe ni byinshi. Ubudage bukaba buvuga ko buteganya gukura abaturage babwo muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwo hagati. Mu by'ukuri ibihugu nka Bahrain bikaba byigamba ko byaburijemo ibitero bya za drone za Iran. Ubutaliyani bukavuga yuko nabwo ngo bwatangiye kubona ibihugu bibusaba ubufasha byo mu kigo cya Perse. Ntabwo buvuga ubwo bufasha ubwo ari bwo. Ndatekereza ko byinshi rero ari ibyo. Uburusiya bwasabye yuko hagombye kubaho uburyo bwo kuganira n'Ubushinwa kugira ngo aya makimbirane ari hariya ahagarare. Gusa abantu muri Iran bakaba bavuze yuko batazigera bemera icyo kintu. Amerika irasaba abaturage bayo kutajya Beirut gutemberayo. Ni byinshi twakabaye tugarukaho. Intambara yo muri Pakistan na Afghanistan nayo irakomeje, bakomeje kurasana bya hato na hatoya. Intambara nayo irashyushye, gusa ntabwo iyo ubona ikomeje kuvugwa. Abantu babaje bati ese Marishari urabona kubiriya ntambara irimo kuba ari uruhurirane gusa, coincidence iri aho ngaho gusa, cyangwa ni plan ya Amerika? Nababwiye yuko ubushize mu cyumweru gishize cyangwa mu kwezi gushize Ministre w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yasuye Israel, kandi bigaragara ko Israel yatangiye gutegura igitero kuri Iran igihe kinini cyane. Hanyuma birashoboka yuko Israel na Amerika bateganyije intambara hagati ya Afghanistan na Pakistan kugira ngo barangaze Pakistan, igihugu gifite bomba atomique, kitaba cyatabara Iran muri izi ntambara, kuko bose nama leta afite ashingiye ku Islam. Ni ibintu bishoboka cyane bikubiye kenshi. Bati mwe mu Rwanda tube turwana iyi ngiyi ko Pakistan ifite igisirikare gikomeye. Bikaba ubwo bushukanyi bwakorwa n'Ubuhinde bumaze iminsi bicuditse n'abatalibani, mu gihe abatalibani muri banyashuditse na Pakistan, kandi Pakistan ikaba ari umwanzi wa mbere w'Ubuhinde. Nicyo gihe mbona rero muri iyo conspiracy birashoboka kugira ngo barangaze bimwe mu bihugu bifite imbaraga za gisirikare by'Abarabu. Nahoze muri za Bangladesh zandika, ibihugu bitandukanye byandika. Bangladesh mu bihugu bifite abasilamu benshi na Indonesia. Ariko nyine uko bimeze kose urumva ibyo byose birashoboka. Ntabwo kuko ntibibaza ikintu Narendra Modi yakoraga hariya aje yimwenyuza, amwenyura rwose. Uyu rero uyu munsi bikaba bivugwa yuko Pakistan yakomeje kurasa
ku mujyi wa Kabul, ukaba ari umurwa mukuru wa Afghanistan. Nk'uko inkuru ya Muhammad Yunus Yawar na Asif Shahzad wa Reuters ikomeza kugenda iragaragaza yuko imirwano igikomeje no kurasana hagati y'ibihugu, yewe ndetse no ku mipaka, bikaba kugeza amagingo ya ngaya nta gihindutse. Ubona ko ingabo z'impande zombi zikomeje kwigwizaho no kugwiza intwaro hafi y'umupaka, ku buryo nta kayihayiho ahanini wabona ko ibihugu bishaka nabyo kuba byahagarika imirwano. Ukabona ko rero isi yose irarangaye, ntawe ushaka kugira ikintu avuga kuri iyi ntambara n'umwe. Mbega baracecetse, kandi abantu barimo bashira muri biriya bice narimo mvuga haruguru. Reka tubashimire mwese mwakoze subscribe, like, share na commentaire ku nkuru tubagezaho. Nyamuneka mukomeze, amahoro y'Imana akomeze kubana n'umwe wese. Tubasezeranye ko n'ubundi mutazigera mubura amakuru mu gihe cyose muzaba muri kumwe natwe. Hasta la vista, ciao ciao. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe, kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.